Ngoko gwatogeni kirinteto chietu cheru ithatu na rweri tariki 22 mweri Jwena mwaka jwa 2025 amwe na ntitwira nkureterete ni a minister kenda banga bana mutuma gukuru kuonge umwe akirigirwa kungwa mauri Alamisi eje Hakariba atharaka kwira mubunge Murugara kubathondekira njira ya miomponi gweta nkondi ati gwitikirika. Minister wa Ukaria Bwandene Kipchumba Murkomen kurita mukana kiria ritingoge baraba gweta giutate na mumajo tungata. MC wa Maua na wathiruga itikuga wakibwa siweji ya Maua ibo kuangaratania ugendi barabareni ya Maua gwita stadium. Mwana niletwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Mbunge ya Meru nereketie gukurukia minister kenda kire 10 bare bathujirwe kiumia kithiru kirigikaro na rwarukire mbunge jenetikaniritie na ripoti ya kamiti ya wandekani na reba kurukiria minister baba na ndiba kwirigirwa kunywa muma Alamisi ya ukekenda kwambiria ngugi amwe nabo Joy Karwetha ure wendekithitwe gutwika minister wa miunda ni akwirigirwa kuthujwa auke mbunge neu Muthuri Muriuki na Rugonoru ni rwali rwa rukureti ni mutongerio baba ingende ne Mukiamiru no Patrick Mutuma na rutirwali rungi na rutirungi ndiro gutigira ati bakutha bekurukia ntukenda baraborotere ngavana Mutuma kwa minister thirikari newe who are vetted here clearly show that they have the capacity to handle Meru at its change it is and Mr. Speaker we vetted them and they all show that they qualify. They have economic credentials. Some of them have PhDs, others have masters, others have degrees, and they have a wealth of experience because they have served in several positions in this county of Meru and they know Meru team. The committee therefore recommended that the county Assembly approves the nomination. Aja County Assembly ya Meru bombe kwa mwe betha bagitikanirie ba bonde nandi betha bekurukua na kwa minister. On the vetting of nominees, the positions of County Executive Committee members, which report was laid on the table of the Nabu Assembly today, Tuesday, the 22nd day of April 2025 during the morning sitting. Will as many of us in the opinion say aye? Will as many of counter opinion say nay? The ayes have it, the motion is passed. Kira kitigere nandi ni Gavana Mutuma kwitha kibanyuthie muma nikina bombo tonyo bisine na kwambia gwitangugi indi amna bubu tokere na MCA Kathumba baugite kira bakwenda nikona baba nandi bagitangugi ngendo bamenyithia no monga baitangugi ura bange barari ku batiraita baitangugi bakimenya ngugi tugwitania mwananchi na utu asa County Assembly tutina kanya gakurwa kairi itwarwire na twakinyara tukinyite so twira Gavana kuthikira so mawaziri ba ngwitika baketha nyobe na kagita ga kothu kagwitira antu ba Meru ngugi ni tubera mono nya bakara mu ofisine balike bagwa so nini bethri nya bwa kumara na anture na mature na bakona manture ja karino cha barabara ja healthy muthian ni bete ona bakuruko kana ba peswa ni mwasimu Gavana iba muati ngui na batonya siasa ni batonye nontu Meru iba lusete miaka ile nikenda bebongo bakomba kwethira beyo bo supporting Gavana bo supporting Meru na kwari mathina ya Meru tukwirigira a lot of cooperation ki mawaziri baratomba ningo kulukiru ari na itukuromba Gavana aombe kwethira akiba apisha araka iwezekanavyo kenda bakuma nguine no tutwina ngui nyingi muno taretere ne ward kenda tukuma bore ne ward tomba ni kuthiria thina ira chiende ne ya ward chibitare kuna thina nyingi sana twina thina nyingi cia roi twina thina cia kinye environment cia rukona uma thokone na ingwetikia as soon as timu ere kia kwapishwa
bakethera bagita ground kenda tumba ni kwithira twina bono na tumba iko rutranto kwina tumba ku recover itara rithirite rikiura na kira ikabata mono nandi ni gutigira kandrathi tikwe wa Meru nikenda kuva kuna kuthiurunga kwa mbeca ndene kaunti ya Meru. Mbeca za iji isakiretaga Meru ije yetu mbeca cietu cia devolution ciothe cietire ome nonto contractors betu batetura kwewa ngugi. I want to give an example. Kwena gintu gita industrial park era as assembly twakurukitie 250 million twachoka twanenkera 250 million by the national government. Contract yeu yaero muntu ome gutikio tona as Meru community. Mbeca cia barabara ira twetaga MTF close to 700 million mbeca itera usakireti Meru. Kure na mbeca cia furoka ija mitigation of climate around 188 million cianenkera just 2 contractors, and those contractors they are not from Meru, they are from other places. Then okay ya gotega ikuona ni gote mbeca no mwanka mu Meru akaretha ithia kiriraga no ntugote mbeca itora goko kwa ndenda kubera ujo twetete mbere ni tuko expect a Meru batetheka mbeca cia devolution, especially when it comes to issues of tendering. Ba focus mono kwa kikiza antometo contractors beto ba Meru ba koe wangoge nikenda twire circulation ya mbeca Meru ije yetu nikenda tumba kuria Meru, and that is the essence of devolution. Na bamuthia bethaba kiba mukana ukeja kuthaba tita ngugero kubaterie na batwe te kumanisha tu play oversight role batwanda kure nyama waziri barato kulukia tukoyeruari omuntu no mwanka aritengoyeke uragare mogo rutangoyeke then tutethira twina tutesiteti na tutithania ile tu mwinga ongekirwa kenda tumba ni Meru yomba iweta na mbere lakini ute muntu kinyo moto getigiria arwamye Meru kana Meru ria weta na mbere no ntubwawe so no mwanka bokumengoine na bakimenya ngwira tutite kurita ngwira bati kurita miaka 5 tutite mirita na miaka 2 so bathaira tubwega bariki wa bisho nalo tukurukia tugomba kwa approve CC nominees bonde bara tuminga bana bara betire through appointment committee na otu as an assembly tutena dina na boburu dina yetu ikejira ala bakare motekereza ngugira bayai kana gutuika betu assembly bateja kuchokia biro bira tukuboria on behalf ya antu ba Meru bara batudurite ndene nyombeji Muthuri Murioki Oro TV mutiri wa Kangangi. Hakariba Tharaka Nandi bakwenda mubunge wao Jiji Murugara gutonyera na kubathondekera barabara ya Miomponi gweta Nkondi ni untu ni thuki muno na etigwitikirika. Mubunge wa Mwekuru Susan Mwindu uria ukinyete Antonia unerite rais athondeke barabara wa keja na utethio gucokaniria na aria kuthuki. Paul Kabithe na Chotariria. Na kari amwe na atumiri barabara ya Nkondi Miomponi muthenya gwemthi bagitarire kinyamara kirina kiraba ithirite baikurukagira wakagita nuntu bwa kuthukanga kwa barabara ino tuko ya njuma ndarenjirani ndire mbuga twanda mariko njuma enu ogoro nuntu go tukanjira kaisi amamanera cio ndo tukitikuruka mirigo tukatira cio nyato koni katika ka biashara ngwetia laino no kuwa no juo mwankare alere yo ngala ya kwenda alere maita maire kono na munde ndati town njuma bikwikenda twenda dhinio ego the same ndakere njani mwanka tumathakenda mwanka wakia ndona kari nuntu gwambi ne kagenda ku kwanza ko bemisha mao kari kirara ni ndera na rodi ya munya jere ndakanda ali ya ngora tore aga mwirire na winga bugania kana bothe mbecha buruthe utindika ngari na rimwe kinya kurara atwatindika ngari kurara atutindikite ngari mthiga citiri bakigunu mujumbe Mwekuru Susan kwa Mwindu na marori ngwata matano mamaramu ni kingo nkare yo kucho na bantu akugenda nontu kinya ngendo ni kurikurugama wakagita kuna mtu abara ino ya kuma injection mwanga Miomponi ya mano kwa uto kama burunjiro ri ino kuma karaka yo nda kuma kamwembe mwanga ku victim mwanga mwicho na atima ngeno mara mora Mwindu bwega itamenyeka nontu bagwirera rutire Susani nontu bantu aga antu bathinagira aga nanga ciatura ona chambe atitia kuruka ara cieria emumbe turaukire nyambura ciake uya utuvira njira marori matano mama turirwa maiga tokoringira mwachimi ora tweno atweria no akagathugania ndogwegwa tokoringira mwara Mwindu atweri machiro kampeni oyu na no mara ukiego baba Susan akiuga wega abagacuria kithorokoni gutigira mugongo wa Tharaka Nithi bakurutirwa ngugi nakio
siringi ya muntu ere agamde kinya thirikare imbia cia kwa cia mubuko yoni ngwantiringire siringi ya ngafu ogu mbia cia ngafu cia anto batano anto bara baje mono ekoro yuthi akoro baba corona bionje ukaretere cheki agimbia cia kwambe nchumbukete ndagetabwa kirori kiuke mwisho mutugia mberi akandera kiuke ke bitano ndiri bandota wakajia mpa una rega mbango mingoro gambio nenda kairasi ka kianjo kindaro dhanjo okundi akama chukuru ndane mo FCD kaya nga kairasi bidato ngandika ni CD no to counte nego tegiro waka CD nitafanya kazi ngoro na practice ngoro na practice Othia muthia Susan orite atongoria bara bangi gutigiri bakurutira akari ngugi gwatabura baberire ndi ya kampeni kiwarami MP mbesira nengereto cia routine road maintenance kila mwaka 62 million itokwenda totarera kuma 2017 kila mwaka 62 million cia kuthondeka barabara arothete na ciata ogekoroka 2022 tuthongera assembly twathere kila MP akiwata million 140 million mbia cia barabara mbia cia mbia cia chukuru na mbia cia administration barabara ile mbia wete iro korondi barabara ile dieto bisini bwachibo kabwa DC kanale diete chukuru 140 million toekaranga William Samoei Ruto ongera cia kinya 145 toekaranga tosi huo kinya 170 na ino ila kinya 188 million na kuingia projected kwenda kongera kinya 218 million lingana 62 million cia kera lingana million 9 million 336,000 mbia cia kwanda metekere to climate change Nkiripotera Waru TV kumantere Chetharaka Bituo Paul Ogwakabithe Uria wari visi wa Chuka University Professor Erastus Njoka ni amenerete mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara iguru ria uwejani bwa irio county ne Professor Njoka augite Murugara retumire irio biu guchwa kura akiuga atongeria babati kuretera kari mirandire kabaretera irio endete gwetera gatongeria babanenkira irio biotethio Martin Mugambi hari na rugonoro Karona ndikibande to profesa ugite wana nwena nenkanagira irio kiria thini anto barabata kwebomba kana nkinyanto bamawathe indi atienda ya gutwikithia kamenyeria gukarata ka kugwata akari byukombo kuri ungi ugaga profesa atienda kunenkanira ne auga irio itikanenkanirwe ntana uga irio itikanenkanirwe ntwire nenkanagira irio na nkanenkera antu maria matikuipota nkanenkera antu maria akuru muno na antu maria cripples kana maria maina mawathe nini manenkagira wanarira nari by chancellor twagendaga kunde throughout the county tukinenkanira irio Njoka augite kunenkanagira bia kuria rionthe kiria kari kwangaratania kari mechiria kenda kuthura kana nkinya gutara ura kubanenkera irio bibi buria mbugaga ni mbuga atiri tiga kumenyeria utikanenkanire irio utikwonia muntu buria agachiona ru kuu ni ta gumu corrupt meciria corruption ya meciria na irio ni onkuga timbega monie buria akagea na chio na niyo ni monetie bantu bangi bete wa kirigi nina thie na roterantu water intake nikenda makagea na idio makairishaga kurumu ati kuthukura kini tirionthe nontu kurega kunenkera muntu buria akarotha idio nitakuga atwege nkombo yaku antu metu mutigetigera gutweka nkombo ciantu mbeca ino imwe ikunenkanirwa ni antu ni iria ingiba ibati kwithirwa iruthite barabara igekira stima igacioka ikarutha maundu mamega magatethia antu ariuga atiga atongoria ndeni ya kaunti no bara bakwithirwa bakinenkanira irio bambirie kuretera kari mirandi ireka batetheria wanabo gukuria irio bira bikaomba kwithirwa bikibagunendeti kubanenkagira irio rionthe bantu bangi betagwa majira ninanenkanire pipes cia water kenda runjirugia bo bantu bangi betagwa katheru ninaruthire water project nikenda antu marigitaga irio wana Tharaka ninduthite water project wondini iria itagwa Nkondi river
kathita ninaruthire water intake indi wiro tarika 2027 manengera ungavana runjiro unambiririe bau ganga make sure rukuthie nao nikenda ndu mabota kwiruthagira irio matikulumwa leo nthe. Kiripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Minista wa ũkaria bwandene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen na itete mukana akiuga bakajokeria matagaria ja kiwatho ariti ngugi bamwingi baria bagwetagia utati na watho. Akiaria mbere ya kamiti ya mbunge ya watho, Murkomen augite no mwanka ngugi cia gutungata mwingi ithithwe uria kubatere na batetikiria igota na rongo thirikari-ini. Boniface Mongera katumenyithie. Na buko nombe kyo bonene mono na kumira na gweta na mbere thirikari ure msamwe rute kethure kieja na nthinje kiri mabitha bonde ba thirikari baraba gwatirite obisi kana baraba gwatirite obisi ndibebera ne bagito bakithura siri cha thirikari nenye siri cha obisi question which aetere kumani akire ke ubunge kumarotero asa kubona Dido Raso kiri minister okaria bone na bona Kipchumba Murkomen memba kathomba bakamiti okaria bunge nini bedire bagitikanĩria kwina maiti ya kwithura jethithu mabitha ba thirikari na mono bara kwithura bakebera obisine na bakwithura bagita bakiaria siri cha thirikari na nyesiri cha obisi. You cannot diverge information that you came about as a result of holding a particular office. You cannot divide it to the public or even to the media itself. So for that reason, because that particular docket, I think, is largely under interior, we must enforce that. Someone just wakes up one morning and said, oh, one day we were sitting where we discussed this, so and so say this, and yet you swore that, I will not do it unless it is in discharge of my responsibility as a CS. Once you live there, you go and do your other issues out there. Orea, orari minister itingoba mwingi bona Justin Muturi, norori minister ori bona Mithikari Nturi, bakubutongoge, bamwe, bedre tobetamburuke mugono josiri, chobisi cherinya cha thirikari, bati otantera kana nyagokera, onto boro bugete baketho bakenderea na kwithuringe nyinge. Despite you complain, kuwa issue na mina go fertilizer, ne wahatwe kane kare. I did what I could. Lakini this year I discussed the matter of the impounded fertilizer with the end of public service. Yeah. So it has been decided. Minister on decided now on the porter. No, that's the question. Yeah. It has been decided. It organized fertilizer for you. So stop that question. You did that. And there are people who are in this parliament who have been ministers. You will hear nothing about what they used to do. Nothing. I served with Haji, I have served with Amos Wako, I have served with many cabinets, former cabinet secretaries. There was no day, even in private, they will tell you certain things. Konganira tiria bigo bigisiasa kumakiri mabitha bababera itongo gene na ntagaro winge bigo besheria Kenya okoni enteto jasiri kinto kimwe baba inge beterete konara tiria kagwirira ministers ibo theri pate otikyo bachaina kawikira wa marietwa kingaseti notice wakara ya wodithithie so I had to protest not I had committed myself on a Wednesday kin Dr. Muiti na ndamwankathithia so nyuma ngaseti notice ekiwa ni saini mitheka hakuengao hatangugi. It says something about you, not just for the time you have now left the office, but for the time you intend to come back to any office. It says something about the kind of person you can be in terms of being trusted to hold certain offices. And it's important for people to separate those things. Okay, reporter Antosheru TV, kumaja kingina ngine kine kimusho Nairobi, mbita Boniface Mongera. Heta nambere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguri kugwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguri ja gwete kuma magana jana na ja mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojukane ba mweri jwe tano ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it.
Mkuchanio gatigati ka mubunge wa Igembe Central Dan Keli na aciari ba cukuru ya St. Mark Kiotene no kachetete na mbere kutota nyuma ya mubunge ujo kugana mwanka mwarimu munene wa cukuru ete athamwe ni untu bwa nkuchanio cia mbete ire rais abekire wirane akanenkanira cukuru wa aciari na bona Kinyakari Kiotene baugite bagakaria mwarimu wao mwanka muthia kenda atikayinyirwe ni untu bwa kwaria uma na gukaria mbecha cia cukuru. Nicola Chabare ni agutariria. Kamuciari we mwana St. Mark. Cukuru ya primary ya St. Mark irere ntere cha Kiotene ne moya cukuru chene gweta ntere echa Igembe Central no endine anjirite kugia ogwatini iba kuthukwa andi siasa ira chanjirite gukira aku aciari bakijitie na kuga batietegeria ontobo ba siasa bothongira cukuru yao. Tweka ni sene St. Mark kile arari ndeka 39 ndeka 39 kuma ndeka mbe munga ndeka mwiso ari tathomerete mwarimu au anto bagiotene bwandramane au atoture munganya barabarene utebo to amwele musikubali wazazi siasa ya hukuma skuru viva ya hukuma siasa ibo komenda thoma tha sekondari mociari erwainde sukuru etu St. Mark totete keria wethuni muyumbe ati nonto and teacher akore abare ambesa milioni 10 twayanete nende kile na kwenda murite ekira muyumbe ekira mwarimu okiora kwenda siasa achiongo chiokirite kumania ana mutongiria mugongo Daktari William Ruto kuga akathi nambe na kunenkanira milioni 10 cukuru na kenda ithi nambe na wakwa na ende mwarimu munene yaririkana na thingatiritie mbecha ino onto mubunge wa Igembe Central no yajiritie kuga ati na kwagiro gitejo mwarimu ojo nonto atamuria kithi nambe na kuthingatiria mbecha ino na ende na jietete ati mwarimu ojo no mwanka ume cukuru ino lakini ndomongera woni nitanene mwe na mkutumbe sisi Semutihi na muondoa imasi mbogo to that school kwa nyuko no jarundi uko ontobobo mujumbe kuga mwarimu no mwanka aringwe transfer ibothoretie aciari bacukuru no bakiuga mwarimu ojo kaya kwithirwa karuta cukuru ino raisi ya yere ara atwira atharaniera kile ondoka hii shule mimi ni baki na nini enda yenga kwingine saa ile mwalimu anafuata hiyo pesa unaanza kupiga kumwaraji ataenda mwalimu ataenda wewe kile ndio utaenda mwalimu atena makosa dhidetie kuandika barua ni makosa ya mistake ya mheshimiwa no ndoba kuria kweta kubera mbond ngwe yake na akalema na report mwanga eta kuona kama shungwa kama mwalimu amesunja kuliko kile alikuwa wapi na leo ndo ataenda kwenda mheshimiwa mbele jireri imakosa munona imantu ya tikna atena kinyanthoni kwetu ekate muyumbe wa Igembe Central narambire kwithukira arimu ba skuru na kureta siasa skuru na kwenda kona nia maso cia cionene bwawe ndene primary school cietu na njire kwinga arimu no baura turiwa batu turanto banture okia kwithia mwarimu St. Mark akengwa oroka reto kuo nwe barite mbesa milioni 10 na kile MP na thitire mwarimu amwira mbara sukuru tarurwa agagisa murika transfer na kumario na tuto bangete sukuru arurwa ketha ti moriongo gatho ekuo sukuru batura asiari tokanda mana na bateya atamenga mwarimu no ngandala sukuru mwangate ritaya imbisi matunda mwarimu kiloteo menya na ntote muziali sukuru eu kele akakampena rote torora rote agirete mwarimu ayetaniria na asiari ba St. Mark na eta batu to eta mbere kwandramana batu itogomya mawe boto bo mwarimu weto muriongi na totomeria eta no kya gothago wa mwarimu muriongi eta batu tokandramana kele kuma Kiotene Igembe Central Petan Class Chabare. MC wa Maua Dan Kangwana na wathiruga itiba ugite wa kibwa siweji ya Maua borebo gwita na mbere ibwangarateni ogendi barabareni ya Maua gwita stadium bakiareba ugite barabara iwitite kirio bisi kathomba cha thirikari taunine una ntaira ya mpwene batigocho wakenda mibango itana mbere na withire na akari batiga kwangaika. Marion Karugi ni agutariria.
MC wa Maua Duncan Kangwana nonanĩtie kũrĩa kwanĩrwo kwawe nĩ sewerage system ĩrĩa ĩkwenjwo taũni ya Maua nĩ thirikari nene mũno barabara ya ũtonya kĩanĩ kĩa stadium obicine cia DCI, DCC na kinya koti nontu barabara ithũkĩte bu nene na nĩ mũtoro wake kumania na mũthetu ũrĩa yũtawa barabarene na nĩ kaita kambura. The MC wa Maua nkubo ndi very frustrated kana nte wiretwe thira kuona wakazi ba Maua ninyaba usendi ba Maua barabeyirete unduma muno area kwa police station na area ya judiciary nonto otunduma ba kuona okilukira barabara inkwenda kwari na contractor ora ithireta kibwithe siwa lane nonto siwa lane mbere kabisa aminjita barabara ne gategate na tukimenya bo barabara ne bangiri ko yakubu ere mwere gekirwa lami enen kariara kitha barabara ya to gekirwa lami kitha siwa lane ke kaitorenge nonto mikira barabara ne gatate inya garike ko bwego thai ngari to nasio kilukira thai mburene rwero yurinjirene mutolo takataka yurinjirene ngari to kuona wetera anto batukomba weta na moro oya kuola lebonga muntu kiloka bikibiki sio kiloka ote kombo kiloka ithenira siegwo so inkunya thiri to tethwa itutethwa na njira ya heshima Untubu ni butumite akariba kethorbe na kaita kaumu betito so tungata obisine usia kithirikari na barabara ye ni onkake yotumikani akariba annex na baraba tura stadium. Ninkwenda kwari na wasiri wetu mheshimiwa Muga ora tuendete muno noro mwatherete asukumete genda siwalenie Maua yethere kibwa itukuibwa yani yake national government lakini ngweye ne kuriteka itarare tagirete mbere kwenja untukuna mutolo mbrene barabara tuke ko impassable anto batombo kiloka anto ba next ya batono kilokira barabara ne thogete yo batumerero the only road barabara wetrara between Mawangaos na Sentipo iya inganire barabara wetra ketia sia tura next iya inganire and the end batuko no kilokira ngari sirara town na bawingi batukomba utura na Maua kuna thina itarera roi bwise ndwene njema ina thina nyingi muno tukibwetha sendrene njira tukibwetha siwa line itukona tubwethurwe ne heshima barabara amini siwa line batwetha kumere turuone na kwa police ya turira kwa DC ndene na ara kuonthi barabara ene kubatera kwethira kuri mwanga ya tura stadium inyaka rekia kwethira gutekura anto bateo no kilukira mwanga thai nontu na kuonthi kuthukangi para ngari togiloka bikibiki togiloka anto aba kurathina bonga muntu giloka ikakutheta Miario Kangwana ni yekine mwiroke wa ward ya Thirugaiti Josephat Bario tukirwa no ariwa kandi ari nontu kwe mtu gwete kona a kotini kidogo lakini kiandiaria ndethira mheshimiwa Kangwana barabara ene wetuika barabara tukuluka na barabara tegere wonde mawaki ire savu our sub county Kinyambroni lakini barabara ndi areti contract owe nayo thai udi akwenja sigwa engine ndi akubwethia but ithare bra nkuromba romba i contract owe na barabara eji na rongamie na agerongamia na so handiko egere anto for the time being bure chemie na abegera kamora kidogo bona bokulukira Kangwana na urite mukandarathi oro ingu ya kuthondeka barabara ye ature maramu na aromie ngwe mwanka mbure semie akiuria waziri wa ruo engineer Kimurithi Muga kuthia Tirontobo Twinkuromba waziri Muga nari na ntora bakurita ngwe bara contract ngwe with immediate effect barabara ye kiromoram na aromie ngwe mwanka mbure eke ngwe yanjirire ringi na yanjirire na atumire planning na batu consult town plan no Maua na batu consult bara bange bakusika wakubonda nonto otengo irita tena plan bara line yake irate ateka barabara kuno otethi kana no twathe na kiloki barabara ya to ikro la mitika igaitangwa renge Maua yonde nunke so inkuromba na simare nene contractor okurita ngwe line yonde abatu mesokera kumara njiriretie mwanka muthia nara yacokerwa marinya ya gathikwa kwa kiromoram laini kenjiro kundene no nturo ruothi barabara ne ruri ikenjiro ndene na mwanka ya tura na itete antu ba next bakia unduma safi si unduma ambayo iko na madharau. Nikiripotera Wero TV Kumembe Mbito wa Marion Karugi wa Kenywa.
MC wa ward ya Ruirirwa Riera Kithenji Ntuo na Watimao Kimathi kumburi baugite bagakari antu ethenki ajeria ririko kenda tungatira Meru bakiare MC baba baugite mutuma agaita nguge na Meru bakene nuntu gote na ndoa baitete miarije barentere chia Ribui dispensary na reba ugite sibitari ikanyiri akari muriko jwa gwita kuraja kuchotungata kakimutegi na chikinya. MCA wa Ruirirwa Riera Kithenji Ntuo Watimao Kimathi kumburi na wakithi na uri mutongore wa bani nikiri assembly ya Meru mwenda ithiri bariuga bo bari mustari nwa mbere kuwata mbaru thirikari ya mutuma ntoithinkia no ntitire no baguzi no anini na iriganania atongoria bonthe na nkinyi mwendi maendeleo na mbwira thaici tu thirikari-ini engavana mutuma ni nyawe na tu supportete kwithwa turaja narua no ntukeja kwithirwa ati ngi tu support tu jaja tutingitikirwa kunenkerwa contractor eja ngugine te sasa wou ibuji kinya babu MCA ati mbecha nguge MCA guta koromba into no kurukia budget o kurukia ogeta kuthingatana na interview mtura witika ire biuma ingavana te sasa wa so mbwira uni in supportete ngavana nikenda antu betu bona intubira bubatere kuona pia thirikari Meru County batwe thirikari ngavana mutuma atenda ubaguzi gavana mutuma no Meru yonthe na kintu kira twenda ni MCA thaina freedom kinya kuitaniria na mathoni ya antu bawe yonto ya gavana atemia antu ya antu balipo ino antu baina muntu ro witate ukumenya so lakini mheshimiwa ina freedom antu balipo bakarabwe ni makana tima so igyo kintu kira twenda ki gavana no antu batu tuthuri to represent antu kenda unda wa antu bakwa bantu renge gweta watu wale bakwenda kintu fulani kwa tuika uniketha na freedom wa kwa mwana baikirie lakini te kutuika gavana arenda wenka ginu akwenda kwa mwa na ara igwa biteta mheshimiwa na igwa antu bali boina bakwenda chibitari lakini gavana ndo ato igwa bakenda nwata so eu freedom unio twenda na freedom more ndi turambereria omeona ke gavana mutuma ntwathingia barete bobokire urugori bwa mwaka wa chibitari ya Ribui irere wa ndini ya Ruirirwa Riera kenenkaniriria aje 1 million kena ngugeambiria itukorano bwega mheshimiwa no ntuba gukonsinda chibitari ithira ina laboratory na ithira ina pharmacy na ithira ina consultation no ntu au eu niyo itawa complete hospital iyo ntu burabo kenereto na kariba Ribui baraba twere kuthangika moni wa kibwa chibitari karibu na bo araba kugathino nkorochioni ganirito muno no tutungata bo gima bukaya kubena bo na ito twire gutara MCAs babaingi tukirira ira gutethwa rutere rwa chibitari onto tukona aciari betu na ana betu bagita kuraja muno guchwanda wale abajitwe atwe tuyithwaga twithinene no ntu atara kuma aja gwita farm igintu mbuga o 6 kilometers na 6 kilometers kuma witite chibitari na ko ajitwe ni antu araja muno kuma gishumbunge kia Boring reporter Wero TV niyo kambitaga ki Mutegi abiashara bathoko ya Ntobeto ekiongo ibakwenda thirikari ya kaunti ya Meru ibakire thoko kuringana na karibaba thoko eu itena kinyabioro ntuburia bugwikira uturo bwa ugwatine bwa mbajwa ni ntubwarera ritibui Nicolas Chabare na Nteto Nkuruki aringi ibiashara thokoni ya taoni ya Ntobeto ekiongo ibokurukira kinyamara akinene kuringana na bo bakiuga thoko ino itithondeketwo ebwega kinya intobio withagiro birio gwatini egita aria bakubitumira thokoni na utheru kinyabu ikinyamara thokoni ino thoko eto zote mwangi rimwe turia giundune twethera twena tutoshi twathimo ico twenda ciatuo nukona nyingi mboleo ne ontokira ni rokone twethera turi batwi mbolea yo ngoye kama tawe ke ya wiko kinyama ya kinya pampa sisiana ana baita awa mai bakaya kwekara no gole kinya kioro kiyeto batu tyo na weta ko kinya witetheria into tukamata na bikija babinge nau kukwete ko teno karia bonene ito kwenda okaria natha kwete yegero security ko wana enya mwanki to tiona tutandika mangilobu yora twatandika kiundure bimbi bigio ya inyarungu onto kwa tuike undune tori yangi lobu kasiora arenge kori kwora pio kori wakana batu tori ya thina pio tokonera onto tutandika kimboleo neara na kinyaru kori tona kwa weta alafu tio kwera kunu mwekuru mo ya kwera tukonde nya kongelo antu bakwera tokone
nontu at least tuketha twine nyantu bana ka bathatu thokwenya kuria bwana ntumenya kwereka ithokwethia na ruko buru na tutandika ureruko na tutiona inya kwa wita kioro thokwena stress nyingi muno na ruko ruru angwa roja ore kinyare mwa mweri kinya ele kana yomwe kwatweka niro into niro ruko ruru ya kukamatora atawa na utena ruko tuma kinya ruma na mitaene ya nturuke utawara na utona bakwoja ende batu tolera se tokona twetha turi atarene nontu bwa kinya bwa kinya rukoruru ethero ruri au ende bakiromba amgavana amutumanto ethingia athingatiria gutigira thoko ino kuthira mbere na kuthirirwa kinyamara giki kia ruko bagikurukagira gwati bakwaga kinya bantu akuthi gwitethia atu turi ekuru turi akono tweka matainto itare onde twakamata tukienda cia masto yo ngwani katore asu inyakale lakini tu kurombe romba ria kuwa ito bwetheru kinya batu thoko ye twetha tukirara sinto bia tuthokono yo ntu barabangira barara sinto bio baketha bakibietha bisa sawa ndia tukwira ngavana wetu icaga mutuma atubwethere kioro kiu yetu kenda tuona wita kioro no ntu batuana wetu kinya popongo ntu twina bo bationa wita kumia bamia runguro ambi rantara no ntu bo wache kioro ntu kioro iki ayingire tutai kinya roe romba kuthamba kinya njara kioro ni kiu no me no roko iromba ya kwenda mutuma rome abatu atoshughulikire ora tomwatire mbaru no atwata mbaru atoshughulikira ke manto yeto yonde esio ruito ruorerwe na ngamba sieka matawa pampasi si umario ni itayawa babaria metana bakamata beta yawa uno tutonunkira botu kuthogone inyago ya kanto aku otomeri gorera go no ntwarufu yoyo rikupo mapampasi atamburangira kurukuro akanya lugwanda kwa tukote otebeta tete marunguro pampasi kasi runtarene kurungu na korero ndero mbara aku kuromba mutuma ashughulikira rokoro rentokone ntobetwe tone uhuru kumanto beto kiongo gebe north Beton class Chabari. Mwerekeria wa Cooperatives Meru Mugambi Sande na mukaririgete wa Infantas Majao baugete Meru iri na society magana jana za 50 akiuga mawatho ja Meru jakabatethia bonene ni untunande bakagwatanira nkuruki iberete ya Meru kwizamwe na kugwatanira kenda bandikithia ikundi bibi byao gotena thina atongeria baba baugete bagachwa njira inge kenda kuthiragia nkuchano ikundi ne bibi gotena nkuchanio Muthuri Muriuki na riboti iji mwerekeria mandojegi Iwanda no Mugambi Sande na mukarigete wa ngwatana Iwanda bionde ndene kaunti Meru no Infantas Majau baugete nandi mathojera njakurukitwe jegi Iwanda jaketho jakabatethire muno gukura na kinya gutethaniria ya amendment ikurukitwe na jara jate ya sawa jate changetwe jatetheria society chietu gukura bwega na lot of cooperation na ngwataniro na no tukuona nonto director Sande na mbelerie maunto yo kagita mbere kinya ya tonyinde act itukuona iya ututethia nonto nja kureta harmony in the cooperative movement ya ngwataniro na twinde nande muntu wa mera atongithua kinya muntu okawa muntu eria kaigwa we na tongithitwe so iya uturetera harmony ya kumba kurita ngugi turi amwe as one family inkuthangi county assembly yetu nuntu bo twamendera act na itubere ibwega nuntu baritere ngugi na igitarikai na tuge ibwega kamite area ya cooperative ira spare endete ira tongeretie manto ja itumere ibwega na assembly onde na speaker na aitimgugi ba county nuntu bangugira baiterete act ije na baiterete cooperative cha Meru patwe as cooperators ikubwira tugaitera Meru ngugi na tugakaria into bia Meru biria bige alaba ugite ngavana Meru na general utha kirikundi bionde kumba kwijamwe na guciandikithia jakiwanda undu bara bukuthithika waja Meru kwa mpwe mono. Thank you ibwega most of the cooperatives are marketing cooperatives. Society chonde cha kawa cheria chia maja chia mavokando chia mira chia beniko chia kwa chonde marketing cooperatives abakarande guru bakalimento byao bachoka ba market yamwe tu ngabana wetu na ku request antu bonde baraba gwita ngugi fulani ndene Meru bagwatanite bale amwe ibachiunge bejo bijinde chetu tubatithire cooperative society na tukaba support kinya na management skills training na team building nikenda bakomba gwita ngugi bale amwe na bakomba kulimenta byo bale amwe na bakomba ku market bale amwe tukuromba bwenda kuthia society bukejo bijinde chetu within the shortest time of 2 weeks together tubulenjira society
na ngugi yetu ni lobbying and advocacy na nikenda tumba kwithara tukimba kumenya thirikari yetu uria kuthithia na uria tukwenda cooperative movement yonthe entire na riri kaua iria mila ikwaji Benico housing boda women groups icho ndira registered icho turungamirite na composition ya this forum consistaga the 500 baretaga muthenya ruju ikwirigiri kurigirwo kwa mawatho jaja arakiama bonthe bagatho bakija amwe kugwatanira ngavana kwambira rugendo ruru rweru na tukulomba na unyenyekevu mkubwa cooperative movement yonde yumagare tutirimane Kaga Primary School nao nio twatirimana na ngavana wetu uria wijite ku launch document ya Meru County Act iria amended na mawatho jaria director wetu atutongeretie kumenya yariku antu bonde beje ni kenda ba tuka launch act yeje amended yetu ya County Meru Cooperative Act na bwije Meru County ni embere kuthithia act ndene Kenya na itutwira kuendelea bwega na batwi society chetu ichite bwega. Muthuri Murioki, Oro TV, Muterejo wa Kangangi. Akariba Tharaka baria baingi bao ni arimi iboretwe kugita insurance imera biao kenda thara ya tonya bakari wa kiari mamburene abitha munene urimi Tharaka nithi Peter Kimathi na ugite murimi uria ugitirite imera biao insurance atigwatagwa ni thina cha kimathuganio kana kinya atonya thara. Kimathi na ugite kagita karia mbura yarega kung'ana kana imera bia thuka murimi na ria gwa thareu. Paul Kabithe nyakurikithia Akari na mono harimi kumantere Tharaka iborite gutigiri bakurongera imera biao insurance kwanjiria rira bakwanda mwanka kagitaga guketha nkuromba muno wende uri murimi uri muyuthi uri muntu mukuru runga insurance yaku ya munda ekemwe gatete kandengo kana munya kana mboco ingiri 10 lero kuriwa premier some premier ingiri 10 na urere ya magana mana kurega kurunga bakiuga itaxi lakini ti taxi eno insurance imwabure wakimera gya kurira kiare mbura yare kugana rira kenyangwa inyamu cionthe ira no kwirwa wikire mwabure ujune kenda yomba ukurugamira gukuriba asara ira utumagira mundani kwambiria kwanda kurima na guketha kogu arimi tigani gukuthuka ithini na mbere na kurungira minda ya insurance utigo ko botunya kabo kwirwa bukunikire bwikire kintu kirai kaomba kubutetheria arimi ababa kirwe kwanjiria kuthunganira na mitaratara yake hende ya urimi kuimiza ana bani ni tukuimiza ekuru tukuimiza kuru bomba bonthe kuwatanira kenda bomba kwingata ukebura burindene miji yetu gukurukira urimi na gukurukira technologies ira cinge ciumirite ira ciete ingeni kenda tomba wekuria twingwa ta mugongo wa Tharaka urimi muntu gukurukira changamoto nyingi na gaka iko kanya ugoja murimi kuibanga bwega ukathithia kilimo biashara na kilimo ambacho kitakusaidia ugoja murimi nuije ohanda mpempezi kana mung'au kana ndengu kana moya ukombo uketha na in case yorega guketha whether yeje reta thina kana rera reta thina kwina njira tunajadiliana kile tunaweza ita public participation, tuelewe ni mbinu zipi tunaweza saidia nazo wakulima ili waweze kuvuna ama kupata mapato kwa shamba kati ya hizi katika ile janga la climate change ama mabadiliko ya hali ya anga. Mojawapo ya mbinu ambazo tumegundua zinasaidia sana ni kuchukua insurance ama bima ya mimea na mifugo, na jambo la pili ni kutumia ile tunaita mechanization ama reaping minimum tillage, mechanized minimum tillage. Alafu jambo la tatu ni kuhusisha wanawake wengi katika ukulima. Gaki arikiri mathomo marama kuruthiritwe mukawani umanterino cia Tharaka ni urahana bitha munene gwa urimi kaunti ya Tharaka ni thibo na Peter Kimathi njeru itakuwa tu na public participation ya kumenya mantu climate risk na ku ensure kwamba tukathomithia arimi betu pombe kumenya imbiba kwamba kuirugamira thirikari twina project mwanya mwanya turite na thirikari national government na donors mwanya imwe nta irakora twita what works for women economic empowerment
Potera Oru TV kumantere Chedaraka Bitopol Gwakabithe. Au no twakinyira muthejo anteto chieto chero thithatũ tucemanie rũnjũ rũkĩrĩ ndene ya mũbango jwa kũgũkĩa. Mbeta Maureen Kinya, mwanandire Mathithio, Maureen Kirimi.